Kunun esas vakaları akta tarif etmeye hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Çok beklenilgen vakıya İslam Terek rayonunun Esen Eli köyünde caminin temeli koyuldu. Kırım'nın Dabır köyüne gaz yetip geldi. Krasnoperekopsk rayonunun Mağazı köyünde kaç aile kok yakarlıqnen temin etildi. Kırım'dan yanı çağırılgan 150 asker Rusiyanın silahlı ordularına hizmetke yol aldılar. Ev yerine maşina salonu ne sebepten er kişi evsiz barksız kaldı. Kırım'nın yaş karatistleri Gomel şehrinde geçirilgen halkara turnirde 3 medal kazandılar. Kırım'da Rusiyanın cenubinde geçken kurort mevsiminin neticelerini çıkardılar. Ahmedjet'te 9. turistik forumu öz işini başladı. Anda Rusiyanın başka kurort regionlarından kelgen 5000'den ziyade adam Kırım'ın turistik sahasının liderleri ve çetel heyetleri toplandı. Turizmnin inkişaf ettirilüvü stratejiyası hakkında Ayşe Şulakova tarif edecek. Yarımada endi 9. keresi en parlak ve miqyaslı tadbir keçiriluvinin yeri oldu. Bu Открытый Крым adlı turistik forumu. Mında restorator, bankir, atelyer, turoperator, hakimiyet vekilleri ve cemaatçılar keldiler. Bir meydanda Kırım ve diğer kurortlarındaki turistik sahalarının 5000'den ziyade lideri toplandı. Bayдар Vadisi tek özünün acayip manzaralarının rahbetli olmasından gayrı, içki sütünden yapılgan kaşkavallarının de belli. Kırım İsveçresinin mahsulatı bugün sergide taqdim edildi. Bu yerde kaşkavalının 16 faydalı çeşitinin tadını bakmağa mümkün. Мягкий, полутвердый и твердый. Вот так называемый крымский пармезан, мягкий сыр фета, шевр, качота с разными добавками. Sonki yıllarda yeşil turizm ket-kete rahbetlik kazana. Onun için Kırım Devlet Şurası'nın mebusları rahatlıqның bu çeşitini inkişaf ettirilmesi haqda kanun leyha işlep çıkarmağa ve kabul etmeye isteyler. Такого закона на федеральном уровне на сегодняшний день не существует. Из всех субъектов Российской Федерации над таким законопроектом на региональном уровне работает Татарстан и мы. Больше никто. Bu ise Kuneşli Kezlev, kadimi şehir hem keçmişni hem de zemanevilikni birleştirip. Mında rahatlanmak ve tedavilenmekten gayrı medeni cihetten zenginleşmek için keleler. Piyadeler için Malый Иерусалим adlı marşrutunda kurortun hepsi dikkatka layık yerleri toplandı. Даже если плохая погода, даже если это зима или осень, в Евпатории есть что посмотреть. Мы как раз это хотим показать. Оксана Шустикова mesken онлайн şekilde bron etilüv servisinin müdiri. Onun aytkanına göre, olarının agentliginde Kırım memleketinin en çok sorulgan kurortları cedvelinin birinci satırında tura. Cumhuriyet Krasnodar civarını ve Kaliningrad'ını ozıp geçti. Сезон удался, то есть у нас в этом году количество брони по Крыму больше на 30-40% по многим локациям. Лидирует, конечно, в этом году, как всегда, Ялта. На втором месте Феодосия и на третьем месте Евпатория. Forum tantanalı surette açılgan son şerefli musafirler turistik sergini bakıp çıktılar. Kurort ve turizm sahasında yanılıklarının tanış oldular. Форум стал поистине площадкой диалоговой, на которой формируется туристическая мысль. Очень отрадно, что Крым действительно становится не просто открытым, доступным, но и, что самое важное, гостеприимным. Forumun esas mevzusu 15 yıl içinde Rusya'da turistik sahanın inkişaf planıdır. Bundan da gayrı küçük oteller kanunlaştırıldığı mevzusunu da müzakere ettiler. Без изменения федерального законодательства, хотя бы ключевых таких базовых моментов, реальный вывод из тени того отельного комплекса, который пока в ней работает, просто невозможно. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin turizm boyunca veziri Muslim Baytaziyev tarif etkenine göre, Kırım'da içki turizm inkişaf ettirilüvü için her şey var. İki region arasında endi işbirlik hakkında anlaşma imzalandı. В ближайшее время мы хотим организовать презентацию для туроператоров, которые занимаются выездным туризмом из Крыма, дабы показать им дополнительные возможности, те, о которых, может быть, еще они не знают, в Чеченской Республике. Forumda hem ekoturizmның inkişafı da müzakere edildi. Выездные маршруты, где они могут увидеть, как собираются овощи, фрукты или на каком предприятии выращена та или иная живность. Я считаю, что это хороший пример, и мы совместно с Министерством курорта
это все продвигать будем и дальше. Форумда bir kun devam edecek. Yarın iştirakçilerinin Kırım'da plaj rahatlığının inkişaf ettirilüvü ve gelecek kurort mevsimine hazırlanıv boyunca aktual sualleri muzakere edilecek. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet üçün. Çok beklenilgen vakıya Krasnoperekovsk rayonunun mağazı koyuna gaz kelip yetti. Tantanalı surette ateşini Kırım'nın yakarlık ve energetika veziri Vadim Belik yaktı. O 3 gün devamında gaz ağlarına da 21 ev koşulacağını inandırdı. Tafsilatlarını Elmas Ablakimova bildi. Timsal taşıgan meşal alevlenip yana onu tantanalı surette Kırım'ın yakarlık ve energetika veziri Vadim Belik yaktı. Mağaza koyunun sakinleri tabi gazını 10 yıldan beri beklediler. Garbenka Korantası'nın evine gaz birinciler sırasında geçirildi. Bu beraberlikte 50 yıllık ömür geçirgen ömür arkadaşlarga bahşiş oldu. Endi ev sahibesi Galina aş su pişirgende kıynalmayacak. Не надо уголь таскать, не надо выбирать все это. Сейчас затопил и все. Горит, хорошо. Красота. Раньше нам надо было 1040, чтобы купить угля. Это 2,5 тонны. Дрова. А здоровье-то уже какое? Мне 75 лет. Пока печку выгребешь, пока принесешь. А это вообще, это для нас, я вообще не знаю, это радость неописуемая. Koyda 500'ge yakın ev var. Kırımgazet idaresine vesikalarını endi tapşırgan birinci 100 evnin sahipleri 3 ay devamında gazga koşulacaklar. Прошу в Крымгазете сегодня подавать больше заявок, их около сотни. Еще раз повторюсь, первые 3 дня 21 домовладение будет подключено к природному газу. Mağaza koyu bu yılı gaz geçirilgen Kırım'ın şimandileki birinci koy ve yarmadanın 13. mesken noktasıdır. Bu hepsi Kırım Cumhuriyeti'nin gazifikasiyasının bağlı devlet programması amelge geçirilüvüdür. Elmas Ablakimova, Kim Bekirov, Millet üçün. Bu kuzda Kara Kuvvetleri Ava Desant ve Ava Kosmik ordularına yanı askerler koşulacak. Bugün Rusya'nın silahlı kuvvetleri sıralarına hizmet etmek için birinci 150 adam yol aldı. Bu haqda Muhammed Zekeriyaev'nin reportajında. Арби урбаларда ве толы чанталарнен кележекте аскер олажақ егетлер жиылов ноқтасындан чыхалар. Анда олар 5 күн олдылар. Бүгін олар Русияның қыта қысмына қызмет етмеге кетелер. Янларында тек en кереклі шейлер алынған. Расскажи, что должно быть у настоящего солдата в сумке? Что тут? Еда, гигиена, одежда. Смирна эмира бергенінен аскерлер шеренгаға тізілелер. Русия гимні яңғырай. Аскерлерден бірі ордуда ось доған күніне кете. Энвер Мазин бүгін 23 яшына толдыра. О Майкоп шеріне Кара Кувветлер ордусына қызмет етежек. Скажи, вот какие у тебя ощущения перед отправкой в армию? Что ты ощущаешь? Есть ли какие-то переживания? Ну, конечно, переживаю, волнуюсь. Ну и чувство гордости есть, как-никак иду в армию. Әрбір яны чықарылған аскерні ән яқын адамлары озғара. Самими құжақланувлар ве юзлердеки тебесүмлер. Ахмет Жусакина, Валентин Соколов қызмет етованы сабырсызлықнен беклей. Ожидание было долго. Здесь находились 5 дней. Хотелось уже побыстрее начать служить, ощутить на себе, что это такое служба. Было желание самому пойти туда. Умумен бұл ел Қырымдан қызметке 2000-ден зияде адам чақырылacak. Сегодня у нас первая такая крупная отправка. С 1 октября мы начали призыв вооруженной силы. Сегодня мы отправляем 150 человек на материковую часть Российской Федерации. Проходить службу они будут и в военно-морском флоте, и в воздушно-космических, и сухопутных войсках. Арби комиссариатының берген мәліматларына көре, яны чақырылған аскерлер Қырымда ве ондан тыш ерлерде қызмет етежеклер. Мухаммед Зекериев, Аким Бекиров, Millet üçün. Kırım'da gece mahallinde 50'den ziyade 14-16 yaş arasındaki ballarını taşıgan avtobus aydavcısı yakalandı. Nakliyetini polis hadimleri teşkerif için toxtattılar. Talebeler Mahaçkaladan Cumhuriyetinin bala lagerine yol alaydılar. Aydavcı anlatkanına göre nakliyet yolda sınğanı sebebinden olar geç kalganlar.
Я вынужден был, техническая неисправность по ходу движения получилась, просто это вроде выезжали, автобус технически исправен был. И по дороге трубка, там воздух, это с воздухом связано. Sonra ДПС хадимлері автобусны етті барылажақ ерінеже озғардылар вет чағына етмегенлерінің хавсызлығыны тәмин еттілер. Қанун бұзуcıға есе 5000 рубле пара жүремесі тайын етілежек, яда 6 айға же айдавжы шадетнамесі чекіп алынажақ. В отношении водителя транспортного средства сотрудниками ДПС был составлен административный протокол по части 5 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эв еріне автомобиль салоны кезлев сакені енді 10 елдан берле машинасы içinde яшай. Кышының еві янған. Мескен бөлігіне дефаларжы еткен мұрайжатлары ичбір нетиже бермеді. Меселенің Нәжие Исаева огренді. Революция сохағы 50 кезлев шайырының меркези аллеялардан бірідір. Онларжы турақтаки машиналар арасында бірі әдеттен тыш. О емек сақаты Виктор Павловичун олды. Это мое одеяло. Вот оно, мое одеяло. Арабанын отырғычларында ястықлар, хапуларында урба вечер шафлар асылы тура. Бөлеті пір кіші шәйір мерkezінде өзінің шейлеріні аваландыра. Шымды Виктор 62 яшында ве эски Славута машинасы бұл оның олған мүлкиетідір. Арабасының арттаки отырғычларында ойуқлай, огдейсе ашхане ерлеше деп айта. Яшлықта Виктор Павлов қазыға ауғыраған екен. О замандан берлі екінші группа сақатыдыр. 10 ел әвелсі есе кішінің әві янды. Достлары ве туғанларының evlerindeki sığınuvlarını bir gün ola bitti. O vakit İçtimai Sigorta Fondu kişiге avtomobil ayırdı. Maşinanın salonu nefakacıға kvartiraға çevirildi. Onun en büyük arzusu öz meskenini elde etmek. Ama İçtimai Koruv'nun yardımından kişi ret etti. Я просил комнату, но обеспечили автомобилем. И живу в нем, так как нету жилья. И успокаиваю тем, что я стою в очереди. Но сколько можно ждать уже? Если я уже проспал с 9-го года в автомобиле, и все об этом знают в округе здесь. Мында Викторны кез біле. Оның eski машинасы яны құрылған evler ve зүлбер çetel машиналары арасында айрылып тура. Зимою, летом в машине. И буря, и пурга, и снег, и он в машине живет. Давно? Бедный, давно, бедный человек. Да. Викторның айтқанына көре, оның шайы бар. O 9000 женефаха ве қазаға қабатлы олған адамдан ай төленген 1,5 бинлік тазминат ала. Суvuqta sıcak yorgandan gayrı bir şey kurtarmay. Это бессрочная моя справка инвалидная, по которой я пенсию получаю, кушаю и живу в молочке, кстати, 3 раза на день. 300 рублей уходит как минимум. Вся пенсия, практически 9 тысяч за месяц уходит моя только на питание. Вот как дальше жить? Şimdilik Тавриядан көчмеге ер yok. Викторда olgan mülkiyet bu ana babasının yanğan evidir. Öz meselesinin o defalarca şehirinin mesken bölügüne ve şehir memuriyetine müracaat etti. Cevaplar vakit bir, siz nevbettesiniz. Ama bu mesele yıllarca çözülmey. Не хотят меня в этом плане предоставить любую общагу, любую комнатку. Я готов на любой сарайчик, чтобы только где-то жить, где-то выживать. Чтобы люди не смеялись, которые идут и ходят и уже не обращают на меня внимания. Говорит, говорит, дурачок какой-то, не хочет никуда обращаться. И время идет, а ему уже, а мне-то 62 года летом исполнилось уже. Mesken bölügünde кезлев сакенінің meselesi hakkında bileyler 1991 senesi Viktor Pavlov'a vaqtınca yaşamak için mesken ayrılgan idi. 8 yıldan son ömür arkadaşıyla ayrılgan vakitte Viktor mülkiyetten deret etti. Ana babası vefat etken son onlardan asabalık kaldı. Sağ rayonunda Sokurhuyu köyündeki yanğan evini endi onun adına geçirdiler. Он умолчал о том, что у него на праве собственности есть половина дома в селе Ромашкино. Ну, смотрите, для того, чтобы жильем быть обеспеченным, нужно иметь нуждаемость в жилых помещениях, нужно соответствовать критериям, а он, учитывая это обстоятельство, критериям не соответствует. Ему стоит, наверное, если дом действительно сгорел, ему нужно обратиться в соответствующую организацию по вопросу признания его непригодным для проживания и решать этот вопрос в установленном порядке.
Анастасия Шалагина айтқанына көре ағыр вазиетке оғраған шақыслар үшін ярдымның башқа чешітлері де бар. Егер эв яшамақ үшін келішмеген деп танылса, оның сайбіне имтиязлы мескен айырылмақ мүмкін. Ама бұл кезлевде дегіл, янған мүлкиет керлешкен ерде, яни Сақ районында соқур қойы көйінде олажақ. София Шукурова, Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ислам Терек районының Эссен Эли көйінде тезден жами пейда олажақ. Ерлі сәкенлер бұл вақияны 30 жылдан зияде бекледілер. Құружилығының бірінші басамағында мұхбирымыз София Шукурова іштирак етті. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин аррахманиррахим. Малики йаумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Эсен Эли көйінің имамы Нариманаға тантаналы тедбірні әдеттінже дуадан башлай. Көйде жәми құрыжылығы үшін топырақ айрылды. Сәкенлер бұны 30 жылдан зәйде бекледілер. Талап еттік, тырыштық, онда-бұнда çok hareketler yaptık. Aman Allah Teala öyle oldu ki bazı yerlerde işimiz uymadı, bazı yerde de komitler bekledik. No, Allah kısmet etti bugünkü günü. Bize yardım etti Allah'a çok şükür. Bize Belbek Ruslan İsmailoviç, Allah ona yardımcı olsun. Allah kısmetse biz aslında en ertecesi biz Ramazan ayına çıkmak, en geçisi de Kurban Bayramı'na çıkmak. İnşallah Allah kısmetsin. Allah razı olsun. Ya elbette biz çünkü hepimiz bekledik. Biz hazırız. Ellerimizden, çöküşlerimizden, akşalarımızdan, sadakalarımızdan Allah bize kısmet etse biz hazır olup bekledik onu. 4 көйінің yani Krinichki, Nayman, Bulganak, Kruglik ve Eseneli көйлерінің musulmanları bu ise 700'den ziyade adam cemi hurmağa ruhsiyet verilmesi hakkında rica ettiler. Ama Ukrayna devrinde bu ricağa bir kimse dikkat ayırmadı. Vaziyet 2014 senesinden son denişti. Eseneli көйінің merkezinde cemi teklenilmesi için 12 сотка топрах айрылды. С точки зрения логистики, доступности нескольких сел, это будет, конечно же, таким вот центром единения. И, конечно же, хотелось бы, чтобы эта мечеть была всегда полной, и люди повышали нравственность, не отрывались от своих традиционных ценностей. Мы должны понимать и осознавать, что без взаимного доверия, без взаимной работы, это религиозных организаций, джимата, то есть местной мусульманской общины, это нашего муфтиата и, конечно же, это органы власти. И радостные лица, и улыбки, вот это все результат нашей совместной работы. Бусененің август айында Ислам Терек районына Девлет Миллетлер ара комитетінің реберлігі ишзеретінен келген еді. О вақыт кенеде ерлі акиметтен жами құрылуы үшін дамартаның айырылуы меселесі көтерілді. Бераберлікте жами үшін бір дамарта дегілді, 2 дамарта айырылды. Енді Хомшу Найман көйінде де жами құрылacak. Проблемный вопрос долгий период времени не решался благодаря совместной работе и пониманию со стороны администрации Абрикосовского сельского поселения и администрации Кировского района. Данный вопрос решен положительно. Поэтому люди имеют возможность начать строительство новой мечети. В селе Абрикосово также на сегодняшний день есть договор о передаче безвозмездного пользования под земельный участок. Конечно, со стороны религиозной общины сейчас делается все возможное для того, чтобы начать данное строительство. Хайырлы хабер ишеткен сон ерлі Сәкен Арсен Сеттаров байрамға хой бақшыш етті. Әдетлеріміз бойынша темел қойылуындан евелі құрбан чалынды. 10 tane camın açıldığını gördük Kırım'da. Allah'a şükür, çok şükür. Şükür pek güzel. Bile kitişten gitse pek güzel. Allah büyüklerimize Allah sağlık versin. Yaşlar çapaylar şimdi büyük oylar, deputat oylar. Allah olsun da olarmına. Allah'a şükür. Bu damartаны Kırım musulmanlarının dini dairesine bedava kullanuvga berdiler. Yerli sakinler eposu temel koyu güçlerinde faal iştirak ettiler. 15 dakika içinde 3,5 tonna beton koyuldu. Biz isteyimiz ki bizim orf adetimiz, dinimiz, tilimiz her yerde yaşansın ve dinimizin kütmek için gerek olan infrastruktura olsun, ama bunun için dini idaremizle beraber halkımızın birlik beraberlik içinde çalışmasına bağlı. Eğer biz hareket etsek, Allah-u Teala hareketin bereketini de bizlerge көрсетecektir inşallah. Когда будет построена мечеть, в проповедях будут звучать призывы к добру и миру, спокойствию и согласию, миролюбию и милосердию. И пусть Аллах благословит вас за богоугодные дела. Bugün yerli sakinler için haqiqiy bayramga çevirildi. Bize cami kurmaya yer verdiler. Onun için bütün cemaati toplayıp ağaçtan nezetli ağaçlardan, plovlardan, aşını yakında koyda kavurulacak kısmet olsa.
Халқымыз үшін Алла yardımcı olsun халқымызға бұлар, бұл недетліктер бүтін біздің халқымыз үшін. Найман көй мемориетінде бұл бірінші жами олacak bu yerде бірден 150 адам намаз қыла білечеклер. Сәкінлерні жами көйінің мерkezінде құруcılığı да қуандыра. Яқын ерде гол янында есе келсе ерлеші. Эки культ объект ян-янаша олғаны Қырымда муабитлік ве парышық олғаныны таздықлай. София Шукурова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Ел кечірілген миллет менлігі ярышының ғалиплері белгіленді. Бұл сене 12 номинация бойынша 6000 инсан рей берділер. Гала концертке насыл азырлық алып барылғаны аққында біз зымлевхамызда. Ел кечірілген миллет менлігі конкурсының ән қызғын вақыты келді. Бұл сене тедбір әнді 3-ші кересі өткерілі. Азырлықта онларca адамлар іштирак еті. Оларның эпосыны өз ішіне севги ве садықлық бірлештіре. Әдетінше конкурса чешет зенат векелері іштирак етелер. В 2017 году телеканалом «Миллет» был учрежден конкурс «Миллет Менлиги. Гордость нации», цель которого направлена на выявление людей, которые носят неоценимый вклад в развитие своего народа и своей родины Крыма. Тедбірге азырлық бұрқач басамақ шекілінде алып барыла. Иштиракчилердің анкеталары топланыла. Финалистлер сечілей Верей Беровның нәтижелері чықарыла. В этом году была учреждена новая номинация. Это общественный деятель с целью выявления как раз-таки общественников, которые активно работают во благо своего любимого Крыма. Сержилер эки hafta devamında 12 номинация boyunca en yakşılarını seçtiler. Reyberövde Kırım ve Krasnodar civarından 6000'ge yakın adam iştirak etti. Konkurs ket-kete rahbetleşi. Rakiplik arta birinci yer oğrunda kureş ise kerginleşi. В ходе голосования в некоторых номинациях были выявлены накрутки голосов через платные сайты, но благодаря нашему техническому отделу все это было остановлено. Şimdi Millet teлеканалы ғалиплер тантаналы шекелде тақдирлену тедбіріне фаал азырлықлар көре. Әдет үзіре бұл тедбір Қырым Татар академик музыкалы драма театрінде декабрінің 6-сында ақшам саат 6-да кечежек. Еще один подарок. Гала-концертте yüzlerce адам топланacak. Ғалиплерні ве тедбірдің мұсафірлеріні Қырым Татар эстрадасы йылдызларының парлақ чықышлары sıcak мұйт ве тақдирлену вдаққалары беклей. София Шукурова, Севиля Меметова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Қырым Муйдислик и педагогика университетінде Аблязис Велиевнің 80 елығына бағышланған конференция кечірілді. Языджа ве шайырны зенатдашлары студентлер ве Қырым татар филологиясының оғрашқан ilmi тетқиқи институтының бутун теркібі хайырлады. Бұл институтта Аблязис Велиев сонки 10 ел девамында çalışа. Юбиляр үшін йырлар да icra етілді. Kaytan halkını Қалем ұстасы өзінің иджади yolu devamında 80'ge yakın kitap ve binlerce makale yazdı. Ablazis Veliyev 250'den ziyade yırğa sözlerinin müellifi oldu. Onlarca yıl devamında Lenin bayrağı ve Yıldız neşirlerinde çalıştı. O uzunun satirik hikayeleri ve balalar için yazgan kitaplarının da belli. Kırım Tartarı'nın şanını, şurentini kotermek için Ablaz ağamız çok iş yaptı. İnşallah daha çok yapar ve biz onu bu yübileyine hayırlayımız. Oğa selametlikler, sağlıklar ve uzak ömürler isteyimiz. 80 yaşını toldurgan Ablazis ağa faal şekilde ilmi işnen oğraşa. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversiteti'nin ilmi tedqiqi institutunda Kırım Tatar tili derslikleri ve terminologik bazası bölümünde çalışa. Kırımçaklar adlı Kırım Cemiyeti 30 yıllığını kaydetti. Юбилей Franco adına kitapxanesinde geçirildi. Musafirler teşkilat yaratılığının basamaklarını hatırladılar. Tedbirde Kırımçaklarının tarihi ve medeniyeti hakkında yatını basma neşirleri, resimler, milli kiyimler ve turmuş eşyaları takdim etildi. Kırımçaklar bugün de bugün öz medeniyetlerini ve dini mirasını saklap kalınmasına üzerinde çalışa. Onlardan Igor Ashkenazi adına müzeleri de var. Abideler gayrıdan tıklanılığı ve kitaplar neşir etiliği boyunca iş alıp barıla. Мы стали выпускать альманахи, литературно-художественные альманахи. Уже 9 фильмов, 9 книг мы издали. Вот. Мы издаем эти фильмы, создаем, мы календари ежегодно создаем. Мы проводим очень большую работу по популяризации нашей культуры, по сохранению культуры нашего народа.
Ахмеджетнің бала паркында 350-ден зияды көз-чечек чалысы сачылды. Бұл дүлберлік енді автанын сонында меркези клумбаларны яраштырacak. Сантырач шекілде тізілген чешет ренклі кілем бақча зияретчілеріні қышқаджа қувандырacak. Вот планируем в шахматном порядке сделать. Одна клумба у нас получается бордового цвета, следующая будет розовая либо сиреневая. То есть мешать не будем. Только остается середина у нас желтый во всех клумбах. Получается как дорожка. Фиданларны Сейтлер районундан кетірділер, көшечеклері Никита Небатат бақчасының нөменесінден сон сачылды. Шымдан да хризантемалар балы кече. Решили поддержать добрую традицию, которую давно уже зародил ботанический сад Ялты, да и наш местный ботанический сад тоже ее продолжает. Поэтому мы решили, что и в детском парке уместно будет высадить аллею из хризантем. И вот порядка 350 кустов, даже больше, чем 350, они будут высажены на наши клумбы. Сербест Куреш бойынша халқара турнирнын көмеш мүкефатына Ахмеджет Сакины Малик Шаваев қазанды. Турнир Нефтеюганск шерінде кечті. Черик финалда Қырым спортчысы Дағыстан векіліні, ярым финалда есе 10-0 есабынен Чеченистан спортчысыны енді. Аль-Этаджи тұтушывда Қырым Сакины Дүния чемпионатының ғалибы Шымали Осетиядан келген халқара класс спорт ұстасынен көрішті. Нәтижеде она юткызды. Ханты-Мансийск Мухтари округундан Қырымның жима тақымыны 9 күрешчі тақдим етті. Умумен ярышта 15 мемлекеттен 142 спортчы иштирак етті. Қырым спортчылары Киокюсынкай каратесі бойынша кечірілген ярышлардан медальлернен қайттылар. Сакура Нацсожым адлы халқара турнир Ақ Русияде Гомель шерінде кечті. Миқязлы ярышта ғалибе қазанмақ үшін 350-ден зияды спортчы топланды. Қырым сәкенлері насыл етіп рақиплеріні енгендері аққында біз зімлевхамыз. Мелани Юсуфова Киокюсынкай каратасы бойынша халқара турнирінің ғалибы. О қызлар арасында 55 килогачы чекі категориясында үстін чықты. Спортчы еді елдевамында исрарлы идманлар кечірді. Тамам буалуна Гомель шерінде мувафахиет кетірді. Я одержала победу во всех 3 поединках. Самый сложный поединок был, наверное, 2-й. Девочка попалась очень опытная, и мне с ней пришлось очень тяжело, чтобы выиграть. Но по технике дали победу мне. Русия жима тақымның тәркебінде Меладиден ғайры да 3 қырымлы чықышта болынды. Умомен ғалибе оқырында 350-ден зияде спортчы өз күчіні сынады. Бұл Русия ве Украина спортчылары олды. Подготовка у нас на эти соревнования стартовала еще месяца 3-4 назад. Тщательно отрабатывали тактические действия в поединках, потому что нам предстояло встретиться со спортсменами из других стран. У них тактические действия были совсем другого плана. Ну, можно сказать то, что наши спортсмены допустили незначительные ошибки, те, которые заняли призовые места, 3-е место. Но Юсуфова Мелани, завоевавшая 1-е место, отработала отлично. 13 яшлы Данил Лазенко турнирде 35 кило чеке категориясында чыгышта болынды. Яш спортчы үшін спарринг ән ағыр тұтышулардан бірі oldu. Я занял 3-е место, потому что соперник, мы дрались с ним наравне, но он чуть-чуть техничнее был. Сейчас я уделяю больше времени и силе, технике, передвижением. Яш каратистлер Виталий Кошутанын талебелеридир. Бүгін тәжірибелі ұстазының өгітлеріні 100-ден зейде спортчы әшітте. Олардан 60 каратист, Қырым, Бүтін Русия ве халқара біріншіліклер ве ярышларының ғалиплеридир. Профессиональный тренер должен давать душу для детей, для спортсменов, влаживать в него все силы. А потом, когда видишь, что твой спортсмен становится на высший пьедестал, ну это бесценный такой подарок. Поэтому, все победы моих спортсменов для меня очень значимы. Ғалибелер, медалер ве кубоклар чоқ олғанына бақмадан спортчылар әнді кележек ярышларға азырланып башладылар. Тедбір ноябрьнің 30-ында Ахмеджетте кечежек. Бұқырым Жүмхуриетнің Киокюсынкай каратасы бойынша біріншілік ве чемпионаты. Ярышта Қырым ве Краснодар живарындан 200-ден зияде спортчы іштирак етежек. София Шукурова, Севиля Меметова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.